kum kalat jingpen kre banyada na gijing kta ki bala banmi na gijingwan ke Erlangthari lani ke Remal cyclone ke bala maham da ke Indian Meteorological Department IMD ke bala sedang ha ke arfu nyautri Jymmang arja arfu saw bat yat lenti na Duriau Bay of Bengal syakathan chatai lammi ngi kari India ki bor penyat district ha ke jela kum ke East Khasi Hills ke West Khasi Hills bat ke West Garo Hills ban Pakhang Pynlong Skul ha kini ki district ha ke arfu pratare Jymmang arja arfu saw Shu hakani kesngi ke sorkar jelak kalau Pynlong ke jing elang bekerki banyak theri ki lat jing rap bat jing da Namar ke Erlangthari Remal ke bakedat syapang ka than chitai lammi ngi kari India kat kum ke IMD kani ke Erlangthari kan kut hak arpu pratare Jymmang arja arpu saw bat yamenta kadang yat lenti haki benta kari Bangladesh bat ki benta ke West Bengal hak ba kalau penjat ya ki bawit halenti jongka bat shimru ya ki jing embryo Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya